Aydın Hoca bu meseleden özü tahsili tarih şinas olmasa da bu meseleden yaxşı derinli haberi var, yaxşı haberi var, yaxşı bilgisi var ve hatta onun çoktan endi birinci kurultayga bağlı öz saytı var edi. Итак, Челебеджихан в тюрьме. Один из руководителей большевиков, Юрий Гавен, 22 февраля он приезжает в тюрьму, пытается договориться, чтобы отпустили Челебеджихана. И пока еще Гавен даже в кабинете у директора, матросы, анархисты врываются в камеру Чингисхана, он с ним еще 3 человека было русских, выводят их и жестоко убивают. Teşkilatın tecrübesi bu merasimlerin geçirmege pek çok. Men bu merasimge pek sevindim ve güzel ki bugün pek çok yaş adamlar geldiler. Yanı yüzler, yanı nesil yani. Böyle tedbirler tarihin bağlı. Bizler için pek mühim çünkü tarihe bakıp bugünkü adımlar nasıl olacağını böyle bakmak mümkün ve bazı bir hataları yapmamak için bilgi almak gerek.